smosi ya ke jinga linti jo ke jela ko jingi pat ya ke jat ke ko jingi ngilasha syukur hakita ki nonglam san putih hagini ki senam ki bobon namar kata kau ngetip ya ke jinong jiman ko magalong ya ke jat ke ko ke jela ko jingi lada pipui ya ki report lagalong ki lami ya ki ko report report limba ke niti ayo report kelapau ki ko report lami ya ki India Today small Iran bantit bagai jela Meghalaya kadang hak bentang ke Syatraiton naki jela ke India kumnung yang akan priang bagai ko ulay lo terbuka ni kan kelalong perpan ke jela ke berdutam hakikan syadai lamini jong ke India lagi pai syakapuri kadangli nilai kita kiba kakian pergi ke worst performer lagi kita esni utam hakapuri kadangli lagi pai syakakot kakia nilai kejela kabasyadi utam kepala bangkit ya kejikit kau kia kejikit pada hakapang bersyikam lagi pai syakasumsuk sumsyan lagi pai syakajingkiu hakaliang jong kakam juakai pertai mundur berfikam ni boleh lo berpui dari besni kadang lek bahag Mizoram ya ke Meghalaya ke tourism lani hikam jo kai pertai dagai pat ni le man khlepa mdan so do ye nam dan ke jimut man nam community mangan apa ni no ya ke parti HSPP adien magaran me election katau hi kalong namar nampat juthok ha jingim gojna ada jenis mereka mau upaya. Napoi beli sah senokren, namde u tradisional senokren. Dan kibomut pa ngasong prim kabriu pada nokren. Kabriu kesengar kalau kesengar pada yang mulai ada juga dong. Mereka nomor pengalat keluar lagi pa hausnya arah jalan. Kalau ada job ni lararan ngandon mereka tapi ngansong sah nokren konstitusi. Arah jalan keren. Bat na kiu ni sa pa yang balik ni sa semua keren apa malaran ngam ko asyik ni apa milih election mau pa ngala pemilih asyik election mereka pat juthok ada jing ko jangayo pa ngala de kular hai keren sam pa ngala de job ni laran ngan shong sa pa pi ngala ti chaka halu ala no keren ka ba ko national like ko kali kata ka popularnya ba ni sa pa ki haban ini kimi pa ki perlo ki bangalaya he lai salang naru rang kena tang ban bat ke da pula harangkat ke syarem te hosne ma ja khapra nan ko ban kan jingai kan namari i bagata parti congress ko sincha ni rasne mo ko jingam ju dr mokul le diego ke congress ko ngem kalong kabadon kami sen dulu man ya telo kalau lu jinge telo preng ke HSPP parti UDP ko katau ko baprungi begini telo baka thong ko baprungi begini telo kadai begini wanrano ya ke sorga ka bamdon ya ke kongres ka bamdon ya ke BJP house nam arza khatra snibo kalaran no haw arza khatra katau ko pangaran lu kawai ni kita ko baka parti begini telo kakhan kusyan ya ngalaran tan new report lagi itu kita opini menurut ini cikan caklot dan mereka tahu hi dari kecil penyakit sumber bangun rem nyok report bakai ke kampun susi yang agalong kamdei ke jingran mereka day kapa ke jimpen ken jutang jom kini ki afli ki seng ke HSPP bagai UDP ki bar ailat permani ke BJP bagai non thau sorkar na asam hani mana akan priya nampak juta ni ada cupai ba akapor election menong pai ba ada ke HSPP bagai UDP bagai non rakyat ke sorkar ke bangdan kongres ke bangdan BJP ndai mentawan permana asam kawai di kelama BJP na do na po nyumer UNCP tertersilu syarat baba kali gijme kapulong yang nama apa priya bahadian berkeliat syakmat pada thau sorkar ke don ke sorkar asmo ngam don hok pangan peteng presiden Joko Parti, ia suatu presiden. Nimdon ni jikmu banmi, Andrei hadir kartu kan ni penai.
nama pan priang mo mano priu don ya tak self respect kami no ador so jinong priu nama pan priang ya ki jinge ki bala ta plat yang aku noelang beri juga HSPP peringkat kini tengah enjoy ni orang tinggi mak langsung lapi anu nak pada sarpo hadiah nubuat lari kile ke hulu kam apa pakla kini ki snem ki barman ni dah ayu mengi apa parti lari kita kalau nak sokar kile nak pemon ke parti kalau nak berlei ete ngau ke habang don apa parti bakal rai berbino